Atongeria banyumba 10 nterechelare ni borite achari kagitene gaka karutha kumenyera na bao batikeja gwitonyithana na mitugo etiagirite kagitene gaka kathigonku. Atongeria babankuru kibakiare ni batumite kanukia kirie ni biashara barabari na byuthi bya kamari batigetikirie ana baskuru gutonya byuthi ni byu tora Nicholas Chabari agutariria. Mbia itumenye utiwania na mbia tura kurua. Eno ni miaria monino mukaririgite gwa nyumba 10 taoni ya Lare bakiruta mukana kiria aciari gitare ana abarirutha baithiro bakimenyanira ana ababu bantu amuciari gutiganiria mwana atakumenya ana arari muthia ni akithuka. December ni kinyire ndenda bonka muciari amenyere monoke ate ature taoni nontu baratu bakatoka wata tokaende ndene na kinya muciari akabindia iro ne kondene nontu kinya we atotetheria rutere rwa family yake atumemenyera tumenyere itare tukuthukia maisha ya twana tu itukujaribu kuthukia maisha ya community mzima. Mwana tibaite mtu umwe ni baita ya community mwanora itu bamenyere na njire mbea na jukumu hii musiari aita majukumu yao ya Murungu amwete ya oreri ukaibo mwana akiwa akurema ate kwathika mwana munini under 18 endi mwana akinya over 18 akaumbekana kweli wore mumuciari no kaumba kweli isipokuwa mwana katuranja na maisha weyete athuke. Nkuruki iyogu atongeria baba nyumba 10 ibaugite ate kinya kuri nantu ona baba gutema ana baithiro bathuku na njira ya kubaguragira scrap metals ira bakoya kubenderia onto baba kuga ibokujire kinya gwamba kuma ameji ana bakenda ucheria mbecha na kinya bokarigania na kuria kuthoma kwi antu bawito ba scrap metals baba witwa ba scrap antu bau indiarite muno mbetete kebokethira ana saitia 20 bakeya na scraps bakiurairwa ana onto batomba kuthoma nonto iba kuona hapa kuruta mbeca so inkuetikiria inkuromba authority kuma ke DCC boyo ke anto ba scrap baraba kawatwa nana bakienda area anto ba scraps bayo ke watu akali ano bobo baya kuita kura kuya baka yesuburia siaku baindi kona uko scrap nonto ba 20 aendelee wou kuma scrap aingie kwa duka kuma scrap ingie majirani kila pali itumenyere ngwe cionthe isithuina mianka wothe ba lessons kinyiba cinema na movie ina madhara manene sana ndugu zangu. Gwende barera aciari baithirwe bayana mitugo ojengi ya kurutana ana mono kubaira kinya kanicani ina kinya misikitini nikenda bakura bakimenya Murungu warira mukana na kurutwa kiranto baba ya Nailabu baraba ena akinya casino na kinya gonto go chethera pool bakira wa kinya batibatiri gwithirwa bagitigiria ana banini kuthungira ku mwana ethairwa akethu mukristo eta Sunday school akethu muislamu yarende sukuru ingi ana kuina madrasa miskitine bayata kumenya Murungu nontu mwana aririki kumenya Murungu ti haraka ura lakini tukawana bature tauni kuita kuona movie sinema mbalimbali barana bo baina makasino na pool na sinema katobwa onyo nontu ibabu bokweya boeka na ba bokiwa bwina license na license ibona sio tesia kuweka hana baskuru kana ana underage kuma Lare Gembe North Beton Class Chabari.